انا ام اميره. احنا النهارده بس والله شويه المخلل دول لاحمد الحاجات اللي هو بيحبها، بس انا حبيت اوريكم الطريقه بسيطه وما فيهاش حاجه. دول شويه فلفل احمر وليمونه وشويه ملح وشويه خل، دول هضربهم في الخلاط عادي اهو، هيضربوا في الخلاط. وادي شويه جزر انا بشراهم، تعالى يا احمد. وادي القرنبيط مقطعه شويه فلفل لان هو ما بيحبش فلفل كتير حراق. وادي اللفت وادي الجزر، انا هحطه سليم كده، الجزر غسلاه ومنضفاه وبعد كده بنقطعه ماشي. فاحنا ايه هنضرب دول في الخلاط ونوريهم لكم. كده احنا فاضين كيسين ملح من ده، فضينا كيس على الميه بس انا ما صورتوش. الجزر اهو اللي انا بشراه والليمون والفلفل اللي انا طحناه في الخلاط تمام. دول بقى كده دول هيتحطوا ايه مع الملح والميه. انا عامله برطمان كبير اهو، هدور فيه كيسين ملح للحاجات دي كلها اهو. في كيس انا حاطاه في البرطمان، خليك معايا يا احمد. الجزر اهو ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. كده يا جماعه بصوا انا بشرى جزر ماشي، والفلفل حراق قوي. دول قلبتهم مع بعض اهو. دول هيبقوا ايه برطمان الميه ده كله احط انا فيه ايه الحاجات دي وادوبها عشان احط الكميه دي. كل الميه دي هتبقى ايه، والليمون هي ليمونه واحده. افصل بقى قبل ما احط دول ماشي. كده يا جماعه احنا عملنا ايه، الميه دي اللي حطينا فيها كيسين الملح. الميه ديت عباره عن ايه، شويه خل وفلفل ضربته في الخلاط ماشي، وجزر بشرته. كل دي الميه اللي هخلل بيها تمام. هنا القرنبيط اهو، وادي الجزر هو مش كتير بس احنا ايه اهو حبه على قده. واللفت انا حاطه شويه يا دوبك شقها بس كده شويه صحاح كده، والباقي مقطعوه اهو. ده اللفت وده الجزر وده القرنبيط. احنا بقى ايه بنخلي كل حاجه لوحديها، ولما نيجي مثلا ناكل بنجمع ايه، بنجمع الحاجه نجمعها كده ونعمل لها خلطه جديده بالهريسه والحاجات بقى ايه الحلوه. خلطه جديده لان الميه دي ما بتبقاش حلوه، فبنعمل خلطه جديده. فاحنا ايه هفضي بقى الميه في البطرمانات اهي. الميه بصوا شكلها جميل ازاي، هفضيها واوريها لكم. يلا كده يا جماعه الميه طبعا كل دي كانت ماليه البطرمان ده كله وما عداش الثلاث بطرمانات. فانا بحط كيس ملح تاني اهو على الميه. بس عايزه اقول لكم على معلومه بقى، انا طبعا هتقولوا ايه ده كتير 3 اكياس ملح، لا مش كتير. ليه بقى، انا هكمل ده عشان قليل للجزر هكمله تاني، هكمل ده جزر تاني. الجزر اللي انا بشراه ده على القرنبيط وعلى اللفت. ليه بقى، بيمتص الريحه اللي بتبقى في ريحه بتبقى في القرنبيط وحشه. وحاطه ليمونه بشرها مع ضربها برده مع الحاجه. الليمونه دي وشويه خل وجزر مبشور. انا حاطه ايه مش حاطه بنجر. الحاجات دي طبعا لما تتعمل ان شاء الله هوريها لكم وتقولوا لي رايكم. طبعا المخلل بتاعنا اللي انا عاملاه في البيت كان نفسي اصوره، بس انا ده مخلل بتاع احمد ابني، فانا عامله حاجات اكتر منه هناك وحاجات ايه جميله جدا احلى من دي. بس يلا ان شاء الله نعيشنا مره تانيه. احنا كده ايه بس بوريكم الطريقه. جزر مبشور فلفل ليمون بيمتص الريحه يا جماعه بتاعت القرنبيط. اللي احنا بنفتح القرنبيط ساعات نقول ياه في ريحه مش حلوه، لا احنا بنعمل ايه كده، احنا بقى ايه بنمتص الريحه دي بايه بقى بالجزر. الجزر ده جميل جدا، يعني لما بعوز اشيل زفاره فراخ او سمك بروح جايه عامله ايه الجزر ده اهم حاجه. ان شاء الله لينا لقاء تاني بالنسبه للمخلل ان شاء الله. احنا كده ايه الميه دي كده 3 اكياس ملح للحاجات ديت. ليه انا هكمل ده جزر وهنا القرنبيط اهو زي ما انتم شايفين وادي اللفت. فاحنا مش هنحط ايه حاجه ايه عليهم. هو كده التخليل بتاعي جزر مبشور وفلفل، يعتبر هريسه يعني شطه بس هي مش هريسه بالظبط. بعد كده الهريسه دي بقى بنيجي ناكل ان شاء الله. والسلام عليكم، وان شاء الله لما نيجي نفتحه واعمل ميه جديده هوريكم الطريقه ان شاء الله.